Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina ngizocela laphana ukuthi-ke uma kuwukuthi usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, wenze nje kulungile-ke laphana-ke ungixhase, ungaphuma ucindezelanga-ke ebhadini usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama leli. Khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli. Kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphutheli izindawo njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ebhadini usubscribe njengamanje. Udaba kulethela lona-ke namhlanje la ngilethele i-clip yomlisa-ke odiniwe-ke laphana-ke ovutha amalangabi edinelwe uJulius Malema olwisana nayo yonke into eyenziwa ngabantu e-South Africa-ke laphana-ke. Uqala uGeneral Mkhwanazi-ke laphana wamlwisa waselwisa-ke labantu-ke abalwa nabantu bokufika. Kodwa angifuni ukuthi uzwe ngamuntu kanje ngidlala-ke ividiyo leyo nacela uma sizwile-ke ividiyo ngama-comment section fusha uvo lakho ukuthi ucabangani ngalolu daba-ke lwesenze kulungile nje ungixhase. Ungaphuma ucindezelanga-ke ibhathini subscribe nje kumahhala akubizi imali khona uzokwazi uqhubeka uthole nezinye-ke iy'ndaba ezitshela ngifala zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje. Nawe-ke le video-ke le awuyithokozele. Uqale ngoGeneral Nhlanhla Mkhwanazi sathula awugcinanga lapho usuko Jesinta manje siyayibuka lento yakho Malema and nansi into esokuthembisa yona njengamanje inhlabathi sizoyithela ephalishini lakho sizoyithela inhlabathi sikhathele wena wonke umuntu ozama ukulwela abantu bakithi wena ulwa naye awumfuni kahle kahle umuntu olwela umuntu wakithi wena ufuna wena abantu bokufika bayichanasa ezweni lethu benze noma yini bebulala izingane zethu bethumba izingane zethu bedayisa idakamizwa njengoba babulala no DJ Warras lapha ya ayikho into ayiphawula kodwa uma silwa nabo labantu wena ophakamayo kuqala so ithela inhlabathi.